Nera mala ke nyam ka nas dial content barwani lingwa sama ke bar leri ba ka linka nor online TV channel anda mandun shan kos nyam la no wasni bana raketin content lat karodian kare leri te ban link ti ban rak leri dangro alera nyambala yin doctoring machar keri poda chano gwalok de men chalu ka friday chanka bakel ka pay diok ron kin dangro udi jan dangro bakel bana nyoko murai kon ba ka kuyut ka men chal ka michael makoilwes take right mi kana lat chicken warga mi chagor kume united states ka kwiring ten kon let kan ka naga nakan kana re wech ka so sudan ana loye chikana loje kani warga chagor kume united states kene akache kene che tok ban je link ka report ti bukon ke nywa gwadu mane kan kono ni am mi jiram jidit gwa sama kan war online TV channel gor jeno jender subscribe ko diri notification be alir je twany ko mi chete mi ci bare da shwa mala shube ki bana ro ke kan ler titi de kon ke link jawon yamen bana kwen gwa sama ka jari podame a special code mentere which ke juba gwada danen loka doctor machaten ke luga jendi de barodien inara che kata dan wulu ko ekeja doctor machar kenne ga dang baroten content da chaga yen kel neten content kwale lukel kaji speli aigo gwasame chalu mo chaje nyor ka chang bakal ka payde ron kin dangro wir jandang red bakal ka jan lugo daran chaluk ano chinetin kon tila jilok chikana tok kame ikan netin jokala nentin jokala final witness kanitin kontin chalke prosecution team ala netin kontin gwanke dakmachar kimet ke kuma kirmi yadit are lokomo chinaroiten ramadanen chinaroit ke kwide long jenne dana la wut South Africa man shalke rat logo Peter Calvin Rafadi Peter Calvin jara medane laran forensics mechi kwak darkuma char chakotul ke chakawe recover gwade dana gorken o mete ke evidence to be nyo the no darkuma char che participate ka kore dana che to nasir alo chere me gorken duo bede kana kwa inga je ke de kana kap ko je an chajen wud chal ke Peter Calvin chajeti cha chul nyamnak no belat kwakten konte chakami ki electronic evidence konte cha collect ka cha kami la telephone kan digital device te koken ko telephone ten ka te computer tigeten kan kwakte konte cha kaf dor Dr. Machar ware dien go gajeno take information tigeten ka kwi ge dan ke ko dan ci to ka nasir en stage mo ke ta cha luk je la luk shanga bakkel ka pay de ko ken dang ro jandang ro bakkel jen cross examination lo ni na jokate kon te cha latin wude shal ka me Peter Calvin la cross examination gwaza dan en technetin kontila defense lawyer taken netin kontila witness kinen katanga kadien ki experience den me cha rama mo cha ja kam kwaket ke uri chal ka me Peter Calvin cha kam kwak so knowledge che jekten ke taye dan e cha kam ka je tike she defense lawyer Dr. Machar Wurishal ke Gary Ramondo Lake she expert chejete ketin te wana laran forensic expert an South Africa mon chejete ke background gwada dan betin shube diko bala ramadan ku device ne ko examine ke chubede ko balaran eventual ke forensic expert ko bi kwakte kon tin la evidence bi tin radian bi ko kamrar
ki ba ko tul different lawyer dak ma char gor kan wode kan te kan ngich mi di long ka ta dan and to the me take experience kja na me agenda anen le roda Peter Calvin charach gwalok janan shamshal cyber security chajagor jani take mishal ka advanced diploma ala diploma de Cassett College in Australia lo chewe gwarne ka Australia jan gwada danan we ngeje mo we jan haitin no there and there kwa no teacher information ken chaga to ke chaga delete no there kan yok mo ko ka recover di jan take advanced diploma ka jan cyber security chenyo ko ladan wona en Richard Peter Calvin jani take micha tokten ba short professional course ba chaka kan tie commercial kame forensic investigation ko me dong te rami mo me chago jano take information ti chato ajani che course ta to ba chaka kan ka jo chalat gwasme ajani chalet ba ka criminal case ka South Africa kan neben ajani je criminal case nte ngwan eno chaka la tongomi jani kan case ne ki luktin koni che lok kan de koni adwela ka South Africa jani ke evidence te we ka mobile phone kana computer donc mete ran che information ni chaga jak ba information ta to ba nyo mulo e ka jok ba ka nyo jak mi chaga delete ke chaga nang ne ko sidial ala information tan kwa retrieve ka computer gore data recovery software kan tang wan ko kien te ba information content wen ba nyom lo ka jok ke ba ka jing nyok lo mi da chang chira mo mi che dor che jakka chira chi do jakka che jay no kan me kanalat ba information ta ba ko kamrar che la den bud shal ka me Peter Calvin no telet tenen win mi ka South Africa cha ja kul te gwasme me che code teach ka kan those cases tin konin chalat nu anga ka South Africa mi chalet kel karam dit mi changa je no shi case de chije tuk red we dun winemi before kan ben ko bi ning South Sudan bi ka ben bi ka brialeka ko brami mo mi public figure karam nga ke mi politician ka kwer mi mo jela kweren roda mo la first vice president Dr. Machar ken ke ze ken ne ben no bi yaleka nga chi ale da re we dun maramdit keten konden che te chelat ken ken te konen chelado shandol si Peter Calvin chelado ne jani che shoot ken che remember show nente konte chi let kel jani che ka team jani team ne run karwada jani karon kina dangro ngwan chelet allow me that ron mi chite ka karun dangwan jani case matoga 2024 another case jani mi take 4 years ago kene kono ko remember allow kuje case de konde chelet ka jani mo ran forensic expert mangai ka chelet ka criminal case ne te ku involve device ni kana computer ko jin wal non la to lo ngai jin la to ko lare then telere you can work anywhere but me take some doubt to determine when mo then la jatika so chi wudu shala Peter Calvin cha kan show nan content ya device ni ken chekatul ke cha computer ken chekatul ka cha dan chi recover ke case criminal case like this one no tell me share remember ten she Peter Calvin jelado wonene jen the first time ko be testify ke international court janatela gwame cha min wuten kana min testify jen changan yam ko ja jane kana ben ka sa Sudan ben chong nyam na ta jane cha appear ka local court ka South Africa
so na me point mu gwa ko ba ngaje no jen la dengu important point during questioning and am tiki jetin gwa da tiki jeno jin la dungu kengum la lede she different lawyer she want no dare Peter Calvin dare nyodo jin teleji you might not have never experienced ketali experience getting corner letter ko me dong be deal ke complex international trial like this one ka dong teleji experience no nyo jano telemugwa cheche kum so Sudan cheche kara mutaka experience ngai ken go la kizin la ka lele be tok belat ne chunga barami mo jan first time gaje che baje mat ajani han en Calvin roda gang jene chang changech la mangaje skill and taka ka digital forensics ajani ko remain the same regardless and wo kana ngach we monitor den and mo michalat gwasame mi jina nyo writing kan digital evidence kan laboratory gwada danan tamang waktin cha tijen gudi shalga me Peter Calvin different lawyer Dr. Machar and laboratory du men leditin gwada danan man ku ngwana ku ka analyze no gwa ku digital evidence ku ka latin and te gwada den kajan charge recognized so no more teach me cha tija cause chabilla nang wa lora bang ka dong kwai ka je winemi chawe and use an software tool ka kwi digital investigation ka kan software talk and teach license of course ngai confidentiality they cock online they cockney so you can't do anything with them take a job chalat bogwasme ajene South Africa chena kama credit ka private digital forensic laboratory jane chara mi momelet ka private charging it so in the state kuma ko focus ka licensing tinte ka laboratories minuno de ala en shalga me Peter Calvin wadan lugu da kuma charten ala gen software user yes they are okay there can use ko na ram la ran forensic expert ke ramanga technology the data they can recover they ka telephone ka computer michi tat ke michi jack and okay in storage michi damage we dan de camera ke je ngai ke je ne dialo de lat but en no charging it we dun again dini jen so wudame kanang it kwai ke je kume de ka ta dan dong lede ke je rai wucin winmi chinanyo te gwasa mbo ka jen cross examination defend lawyer shi ka teach ka raw data tin konan chakan ka device ni ka data ne te kan information content radiant kan kana kamrar kan chalka mo raw data ni te kan convert ki kan translate ki kan information ni ki wantin radiant kan kon kan chalka raw data ngot kan te kel so mu do mi raw data ko original information tin cha kamrar ka telephone ka computer ka na device ko ken ajene kan original data and which are Peter Calvin la forensics digital expert ajene kan raw data to kan ka present ka code kan ka nan ka code ajene kan information and content cha present ka code ka de bit to bit extraction allo kada tiene tin tikigenu kamna men tin weekend kan odiab de ne kan ko kamrare diano so original la raw data kan ka nan ka code mu dodi kan data din content cha non ko code kan ka dag mo char
ke copy ni ken ke kwa copy ni ke te kam karar ko original device te kan ger so jen nyot ka mon but original data ka ten cha ko copy tin tere jamo ngode si defend lo ya dak ma charge take Michigan race very important no chigi te jeno na meta code ki look di look kon look meta kan ke complete digital evidence net ketin kon lat korodian shi ne ti chigi nyogo tich kan defend lawyer sika Peter Calvin nyogo mti kana ano ngam kama bom who authorized him eno lene investigation ko goro jeno ba ngajeno Peter Calvin ngam kama bom no gor kume no raika dagma char ken ir konti la jikware gor kana de kana ngaje gwano mite ka official permission mite jika kume no raika kirmi yadi ala kume sa Sudan si Peter Calvin che lojen wona ne jeni formal letter addressed to him personally la mu woni jen kaje then cha jaka jeni cha letter mo cha je submit cha chono document nanji cha ko ran gwado mo jeni wargamo jeni cha mu ka bomten ko dere digital device dere ke analyze ten kontin latka ku investigation ka keten kon latka ku dakma charnu ti dakma charte ka dwar ken je kware jeni cha kam permission ko der tin dial kontin re device to der ka gwich ka jenna ko dering mo metna teno si different lawyer chi ko nyok mo non kan te chi do jok ka ku ka me da ne chawu shal ka me Rafadi ke Peter Calvin Rafadi Peter Calvin gwasi dan chaja gwai ka South Africa cha gwani no jen arami mo ano mi cha guje no te ka kwakti je yarn winimi ka South Africa ko en South Africa cha wudi choran Peter Calvin cha nyod ban ke television ano jen che tampered ka mobile during investigation wate ka kwakti je yar don kan evidence to don te ka je chore ko la jore ke yo ano chi Calvin chala do ka but video te kan ko lat ke je direct from chala ka social media ka nyok chaje lelbo government dung wedien ano Peter Calvin che tampa ke che kwak che ka de yar la kwakte konte lat ka ku investigation do ren winimi ka South Africa Chief Peter Calvin share Jack ajane she token that claim ajane kane content going ka tele ka evidence minyoda so ajane chi ka talk ajane le da bane kane tin content law enforcement agencies ne de content la jikum rai wedien let ka tieka closely lo chira mi chikaro dak ajane gure professional standard gwada dan le de ka qui digital evidence tibe ka computer kana mobile ko ba mandani chalat ba kule support ci point Calvin ano teka wara gamishe top kaja kamjulo ci document ci top ano professional resume ci de kam court men kuduna ko ele support no tele evidence ja je ke case so mu kon men lero de mani ko me kirmi yadi gore je longo no dere document char ano dere je yen kan kwakte kon dialte ci kon lingano cha yen cha gon darma char ka kan evidence kon cha jek yen digital forensic seme ke kwakte kon ya kamrar ka computer kana mobile gwazme da jojen wo cha kwakte cha jek cha kamat rengwane alu waka tok kuma kirmi yadit ngai kone en kor e ci to kana ser je yan ka darma char me cin waya mi shigin yin ka PDF so jan duwa badan en melen ngaru din keja mugi kone gor kume
kir ya di de longo no dere dak ma char no dere je yen ki dere je mo kerek janta da nen yen gor kan duo ba de kan ngwande kan karyale keje. So right now situation at work no kalu gi ndi baro dien bu kon yalla ngaje no nena defend lawyer yare alaka no bikantiti bikan karyalaka agwa ko mu wewo taga tara dien ngai kono kum so sudan jebe taga mal men gwa dia jor a chen no gor kan longo no de kan kala jor dar ma cha kan dialati tele evident wrong but ajen sha ne shawuri shal Calvin Peter Calvin chati no ka ta ba ronga de ka chikon dialan len katin kono chitok so na me dien ngaje no kodo mo shi kon mo gwa e kon mo je kan yan ka da ma chaten so ngode bunawo wonyam kan final kan no but the final witness would me kiram jok kanin which do na chatok and then bukon the next move ban jawla o ngach wana ka story man dien ki report dien ka kwi wuri Michael Makwelwes wudu nen kona me jen wudu shal ke Michael Makwelwet Michael Makwelwet chike report mi changuna ji United Nation report mo chikana lok chikana rejak government du South Sudan chikan report cha nong chikana rejak report cha ngun United Nation Human Rights Council netin kontin dier ketingnat report mo waje present gwa michina dolten ke Geneva ka information dana cha nong according to the report our political and military leader Wika South Sudan she can Malaysia tanke 2018 peace agreement she can a year she can a weekend na mo manyam ko cha George kata dan leken kaja action inshallah da kuma kirmi yadi Kennedy nika awakan jakan tik civilian ke ji ko ba batch kajan kui ter kama pai tu kan tama Wika South Sudan ci ji United Nation ka report yen te ka Michigan res ke rig Michigan alat along on wajja ka long kan air strike which are carried out a South Sudan People Defense Force Wika South Sudan kan mi je ka long gwami mo chaga support in Uganda a report michi chupka ka already sikana nyot gwa dana do natin ka Geneva ano chukumi Uganda chika kumi South Sudan chikan lok ko ba netin kontilan wari ba kanak chirgare ga dan chito ka Nasir rega dan chito ka Longshuk rega dan chito ka Ulang rega dan chito ka Fangag rega dan kula pai tu kan tama doran Kalonwe territory weneka Unity State gwadi alato wachi kum Uganda chicken kum South Sudan chicken lok ko ba nuar ba ka buke ba kanak an air strike mo charge present ka Geneva gwadi dan china chicken yutan report dena cha nyoko mulat ke mi chare jak jen kum kirmi ya dideme ata dan nakana ka je wa min chalat kum kirmi ya de kana man tuok ni me kwa independent nin South Sudan kan jek kan kuma jalap ni ke kuma Khartoum kan mission me kana jam use our first time in the history of South Sudan and of kuma South Sudan big na bikan ka book karen yale wa level charich kuma South Sudan watch beyond chari porno an kuma South Sudan ra ke kin yadit kuka na kukan ka target take area to kan ga target ken area na kono kan ga target ke area na contentin werten to shol kan no shol ke hostile alawa chere mi ka counties ni jiter we jiter to kwa target ken so mi no and we gwante almi na autin teram palka agat a shek aduang ba dil na ko ke jiter ko cha ka level no kadi pore cha to paji United Nation ka human right kari pore mo kwara jaka kum kirmi yadit kala do nene kan godo kono sha buka godo te civilian tin tidul wal tegatin ano kati opposition tegatin bo gonna ken kon tegatin kan kulo mun je ga long do badan en sha te cha wan ka je ka cha na cha ka ne ka je cha ka buk amene dul wal
ka dwel wala gwan mi mo me la gang ne tik na me wa jen longo no ba dwel wal ba je dak ke ba je bo ko ko nen kum ker mi yadi chega bu ko men dwel wal munye ni kum ker mi yadi ke de ni telek but mu ko target ne ne ko la civilian na mo jen luka anyok chari poden cha mu ko je president corruption rai wika South Sudan na me mi cha repeated ni cha kum South Sudan en corruption me cha tung ni pai bangon ron kin dang ro jan dang ro di dich en men cha lat gwas men claim cha lat United Nation she ke senior official chicken ke chicken ga gwani no ken siga corruption mi di chicken lat rai wika South Sudan wa corruption ajana shukum South Sudan che jako bela pal ki betelot an institution ki dorodan ki wujjadan ki gwadadan and tin wanten la organization manta yopinde wajen chijia ko wajen ci corruption la ray ka South Sudan kan nakana yo ne kan jawi ko be jiako bikan economy bikan yar everything be jiak akwinga akwidien kanedi chine mishi kume kirmi yadi do michi kana lingo ci Michael Makuilwes she respond she can disagree chiremnga ikona ni si ankum kirmi yadi chikan to ikana mala lelet Michael Makuilwes to disagree ka that report cha no United Nation Michael Makuilwes jala Minister of Justice and Constitutional Affairs ngodi alteke pinde kaja Ramadan let bong wane ba Michael Makuilwes che report mishit kana mo che reject completely ajane en report cha no ngai jane one side story ajane shi affair katele par katin ko lat ko dire wika South Sudan jala do ne Michael Makuilwes ajane report en cha kam United Nation ku kan base kamana cha gorga social media ajane shi mandan le ro da mangaike you do can de report ya de ben ka en kuma kem yadi so that's the reason talam do dien ngai kon Michael Makuilwes tena le nisha mire kan wari jen kwala kwanya ala Minister of Justice and Constitutional Affairs ko baro bugaru din kulo defend buga na nak kai yo bugaru din defend sa jen ko ji report din United Nation na ko je rejaka je but United Nation ko human right chicken isturu mekan kana confirm ka tele evidence kana go no bikana lat wuri shalom Michael Makuilwes chana jugo no na jeri podana chanung eche peace agreement e chalat ke 2018 chaje ignore ke chaje look ajane chi kuma di nan kuma kire kuma jane akani chi lelon ko bi malbu bare ka South Sudan ajane ngod bawo ne nyam wona ere mala ka jomo chalat ajane chi kon kine fair long ana situation South Sudan balamu gwa ajane kan jako balamu gwa and point the Minister Michael Makuilwes bo che nyoko muraje kaman chalat che serious accusation che jalat ke ku United Nation Commission e kan chi United Nation Commission chi kan interfere ke ku mal gmanan lat kare ke South Sudan kan yar United Nation yar kan mal rewi ke South Sudan e jani ki na interfere kan chi United Nation chi kan man jeglat kan shaje de la kan ajani nana ajani United Nation ku kan support ku ma spelayo ne da content chair Rodian Watch ka juba ajani ka kujo mo ko United Nation ku kan support ni ku ma spelayo pin da kama char ajani cha report cha non cha de trust akan Michael Makuilwes so michit kana mo chagna man chi point de Michael Makuilwes disagree kamana na chalat ko no kana no de kan ganak the United Nation Commission chika shoot ka jogan kum kim yadi no kapo korchon we are mal kenyok a general the international law ki mot international law ka ganga civilian
ci United Nation Commission kala don teti ke very important no ba kala lat ki go ke lun ko ba tigrara den ba jaga so mu economy kuma kin yadit na kana lungu no de kan completely akana charge ba ngai kiti jekte ko ni kan kalat gwam ne kan wore rai na ngor ban kan wode je ngai ko report dan le rod mbo be yo lat video den woni ngaran ci kan to so na me a je report dan cha no dagma char mi cha je bulun telamal kuma kin yadit bok kamanda lat kana akana cha corruption te ke naga kana na akana cha je de lat de je ko nang rona tamman obji United Nation Commission biga ben ka report mi shikana me oken kenya na kan kona gather information evidence mi shigana ku nongo yo ko ru mi sha ko ti ana shir mi shigar mi disagree tamman Michael Makuilwet tomorrow ba jigo no kan ti ka evidence ko George ke cha ka gwanyan tamman karo ke dok men yam jen air bombardment lo ka kamani kuma Uganda ano rawde corruption ka senior government official ta toka da zin anyok ci kondi allinga no kuma South Sudan cha anyo gonyo ni medane kan independent je ke a council dan kan barar tele area bombardment mi shamalat kuma mentere wi ka Khartoum yen first time no kuma kem yadi banamo bajalat boga ne ka tilan wore ko kala nak mi nyodo di ci South Sudan ci je so na me ajen amten bar jen nyok ci anyo lenga ta makamai kan Makuilwet la de jen wona jane ci kuma United Nation Commission ci kamat ke spread group ke bon do da kuma cha so na me ajen goy maran kan goy ngaje just because be no a way of rejecting ka report dan cha no normal ko ngai ko na gwan ram le mi jebo ci ngaje ka accept no wal ci ka accept an la cha ko nyodo bi den ko na joje e bi den ka tin ko ci na ji kan ga wan ke kam ko le mere ne le ken ba cha ka tor everything is there as evident chang ba rawalan Michael Makuilwet bono no na me shi jalode no kon jal ngaje no kuma de be pen ka jarwon kin daro jandaro bakale me so na me je report an cha no ban nyo je ka report den an biata man